Yazi mama le ndoda yakho ilwela kangaka. Uyazi ukuthi bekade ngithengela ngisho cream ukuthi ngimmassage. Lo nto ongayenzi ngoba unomkhwaya. Ngisho amalungu. Awuzusikhothene omncane. Uzutshela ifwele ukuthi uqanda kangakanani. Uzubhustwe ngocream weshimane ndini. Wena uzuthengelwa ocream ngobani? Ngoba uyabanda qa. Bungeke uze ehlweleni la uzotshela abantu ukuthi wena uzuthengelwe indoda ucream ingoba uyabanda rubbish. Ingakho bengifika kwibhizinisi yami uthingise wena uqhebezela ngaphandle. Wezela ukuzosembeza lapha enkampanini yami. Awuzelanga ukuzoquestiona mina ukuthi mina nendoda yami senzani endlini. Uhlangana nokuthi mina nendoda yami senzani endlini. Inkinga zami ukuthi ngineyinkinga fanele ngiyitshele wena. Ngobani? Uba kanti wena cha manje njalo ngizela ngizoyithoba nkosami ngizoxolisa awukhombisi kodwa ukuyithoba no ukuthi uzongibuza ngendoda yami indoda yami yuba kuwena akuyona imanager yakho ummeli ulala nami ummeli akuncane ngithi ngisabhizi la ngenza into e-custom usiyangibamba ngiphantsizeni kuphi khona pha emsebenzini ma ingakho ngisho ma ngizawuthini ngoba phela ngidinga umsebenzi ma ngincenga ukuthi ngibeke iplan uzongilethela ummeli imali noma ngabe wena ke uzothatha yona le lo mama ungishayo mama wemama hayi imali emva kwakho khona lokukhohlakala ukuthi nikhohlale niqala phi ngcinaphi nizoqambela indoda yamamanga ngimdala ngadala unyoko wena ngadala wena wena kwawena umdala wena mama intanga yami umdala wena ngakho mokwenze njani uyafisa awudede lona funa sasana lana siyalungisa lana